Mhux id-daqs tal-pajjiż illi jgħod imma s-saħħa tal-idejat tiegħu. Irridu li l-Ewropa toħroġ mill-comfort zone tagħha biex tiżgura li l-prinċipji tas-solidarjetà u l-kooperazzjoni sinċira jaslu għand iċ-ċittadini tagħha. Dan parti mid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività organizzata mill-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli bit-tema The Role of the Maltese Presidency in the Future of the EU. Il-Prim Ministru sostna li huwa ottimist tal-futur tal-Unjoni Ewropea e kif il-Presidenza Maltija waslu kisbiet għaċ-ċittadini Ewropej bħat neħħija tat-tariffi tar-roaming u biex kontenut online ikun aċċessibbli fl-Unjoni kollha u mhux limitat skont il-pajjiż. Tenna li l-Unjoni għandha tkun relevanti u li sħubija fiha tkun imfittxija, mhux bħala klabb esklusiv imma unjoni ta' solidarjetà. Making sure that those who want to leave the club cannot have an agreement or conditions as good as being members of the club. At the same time, we should not punish them, because punishing people who live the club make it seem more like a prison than a club itself. Tenna li s-suċċessi ta' Malta u gvern progressiv jistgħu jkunu ta' eżempju għal pajjiżi oħra, fejn is-suċċess fiskali u soċjali jistgħu jkunu marbutin. Dan f'pajjiżi u realtajiet differenti. I do believe that for the future we must continue to understand the differences, the generational differences, the historical differences, and the cultural differences between all our countries, not to make excuses not to be together, but really to understand how better we can be together. Min-naħa tagħha l-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli innutat kif iċ-ċittadini jridu Ewropa iktar soċjali, iktar sigura, b'saħħitha, aċċessibbli u ġusta. Dan anke b'mexxejja ta' stoffa li jitkellmu l-istess lingwa tal-poplu u li jifhmu t-tħassib u l-aspirazzjonijiet tagħhom.